Kat Deputy Chief Minister uday local MLA nang to ketu ki jingma ka baam dengan ong issue. Presiden ke Voice of the People Party uba Arden Mela bersama ka khanyo truk ya yong ulaong baka kumba ka sarkar ka persang benburi ik bedan keti haka jing ti mau bean bakala penkit kelai ke jingkit kli segi company ke bapentri ke surak haka baidai baka jing tua ulu maka khasau truk ya yong harngan ke bala shimno ya arngut ki mensimbriu. Ulah kenoru baka sarkar ka persang man khnyat ya ke jing keno ke National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited baca ka company betrai hakani ke benta jong surok Shillong dauki ka ARSS Infrastructure Projects Limited. Ba basai moi ulah keno yu sembut menteri rangba ka jelaw ba Preston Tinsong ubadeu MLA ka than ta ka baong. Kat Deputy Chief Minister uday local MLA nang to ketu ki jingma ka baam dengan ong issue. Tingini up nang ni smart ka jingmi jo kata ka FIR ne ka dei tang ka jing persang ban top miao ladak Deputy Chief Minister ulong serious bari ban pinchitom kata ka FIR ka di banong effective ka di ban trekam ka di ban syukut tang bala FIR kata pangadan ba Kuman sipen kermau sembun menteri rang ba ka jelaw ba Preston Tinsong ka khatsan trik wiayong ulah bethai ki bor pet ke East Cassius District ban ujor ijahar hakabaidai pa jing tua ulu marangan. Arngut kibriyo kila Shailen Them hakimau nakjing tuaw ni ulum hakal janmiet jo khasaw tudik jong yayong harangan hajan penusla uwe ni belakhlano hakani jingjaw di urang ba snong kasnong walengkat.